Mu gihe hashize igihe gito hashakishwa igisubizo ku ntambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine, Uburusiya buratangaza ko uburengerazuba bw'isi buri gukora ibishoboka byose ngo buhagarike ibiganiro by'amahoro hagati y'igihugu cy'Uburusiya na Ukraine. Ibyavuzwe nyuma y'aho ingabo z'Uburusiya zikuye i Bucha mu mujyi uri ahagana mu majyaruguru ya Kiev, ndetse haza kuvumburwa abaturage bishwe nabi. Ukraine ihita ishinja Uburusiya ubwo bwicanyi bwahagaragaye muri ako gace kari karigaruriwe n'ingabo z'Uburusiya. Iyi nkuru ikigera Moscow, Uburusiya bwayihakanye bwivuye inyuma. Ibi bikaba byasubije inyuma ibiganiro by'amahoro hagati y'Uburusiya na Ukraine. Tukiri ku Burusiya na Ukraine, reka tugaruke ku mateka n'ubuzima bya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, umugabo ukomeje guhangayikisha isi muri iki gihe. Umugabo uvuga ko mu mibereho ye nta kintu na kimwe kijya kimutera ubwoba. Ubundi Vladimir Putin ni muntu ki? Amazina ye yose ni Vladimir Vladimirovich Putin. Yavukiye mu mujyi wa St. Petersburg mu Burusiya hari tariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1952. Putin akiri umwana yakundaga kwicara yigunze, dore ko atakundaga gusabana n'abandi bana bari mu kigero cye. Putin amaze gukura yize ibijyanye n'amategeko ahitwa muri Leningrad State University, ubisigaye yitwa St. Petersburg State University, aho yize guhera mu 1970 kugeza mu 1975. Putin amaze gukura yakundaga gukurikirana ibiganiro bya politike ndetse agakunda no gusoma ibitabo bivuga ku by'ubutasi. Igihe kimwe Putin yaje kujya hari ibiro bikuru by'ubutasi bwa KGB, abaza uko yakwinjira muri uwo mutwe w'ubutasi. Bamwe mu bakoraga muri uwo mutwe w'ubutasi bwa KGB bamubwiye ko agomba gukora cyane ndetse akiga n'amategeko. Putin yakoze nk'uko babimubwiye, yiga ibijyanye n'amategeko ndetse amara imyaka irenga 17 akora mu butasi bwo hanze y'igihugu. Putin avuga Icyongereza neza n'Ikidage, ariko mu bikorwa bye by'ubuyobozi akoresha Ikirusiya nk'ururimi rwe kavukire. Putin azwiho gukunda igihugu cye cyane, dore ko yabihoranye kuva na kera kiri n'umusore. Igihe kimwe yasabwe gusoma igitabo cyanditswe n'umusoviete, abasubiza ko atasoma igitabo cyanditswe n'umuntu wagambaniye igihugu cyamubyaye. Mu 1991 Putin yavuye muri KGB asubira muri St. Petersburg, aho yari agiye kungiriza uwari meya w'uwo mujyi wa St. Petersburg. Icyo gihe Putin yasaga nk'aho akora atagaragara cyane mu buyobozi, ariko agacisha make. Mu 1996 umuryango wa Putin wimukiye mu murwa mukuru i Moscow. Icyo gihe nibwo yatangiye kuzamuka vuba vuba mu bijyanye n'ubuyobozi, ndetse mu 1998 agirwa umuyobozi wa FSB, Federal Security Service, ikigo cy'ubutasi cyasimbujwe KGB. Icyo gihe yashyizweho na Perezida Boris Yeltsin wari uyoboye Uburusiya muri icyo gihe. Ikinyamakuru Newsweek cyatangaje ko ako kazi perezida yagahaga umuntu w'umwizerwa mu bayobozi. Mu kwezi kwa 8 1999 Boris Yeltsin yagize Putin minisitiri w'intebe. Putin ntiyigeze agaragaza ko abyishimiye, kuko akenshi na kenshi mu mibereho yatangaza ko utamenya niba yishimye cyangwa ababaye. Maze yongeraho ati, nta muntu utakwishimira kugirirwa icyizere, ariko biba akarusho iyo udatengushye uwakugiriye icyizere. Ayo yari amagambo ya Putin. Icyo gihe Putin yakoze ibishoboka byose ndetse yerekana ko ashoboye. Mu buryo butunguranye mu mpera z'umwaka w'1999 Boris yavuye ku butegetsi ndetse atangaza ko Putin ari ugomba kubusigaraho nka perezida w'Uburusiya. Mu kwezi kwa 3 mu mwaka w'2000 nibwo Putin yatsinze amatora yo kuba umukuru w'igihugu cy'Uburusiya. Muri manda ye ya mbere, Putin akigera ku butegetsi yabanje kwita ku bibazo byo mu gihugu imbere. Icyo gihe Vladimir Putin afata ubutegetsi, intambara yabo muri Chechnya bashakaga ko agace kabo kigenga yari igeze mu majyepfo y'Uburusiya, iri kugenda ifata n'utundi duce tw'Uburusiya. Icyo gihe iyo ntambara yo muri Chechnya yahise ayishyira mu by'ibanze bigomba gushakirwa igisubizo. Putin yafashe ubutegetsi mu gihe kigoye,
aho Chechnya yashakaga kwigenga kandi ifatwa nk'intara y'Uburusiya. Mu mwaka wa 2002 abarwanyi 40 b'Abachechnya bari bayobowe na Barayev bafashe Moscow Sieta bashimutiramo abantu 912. Abo barwanyi bishe abantu 129 bashaka ko intambara yo muri Chechnya yahagarara, Uburusiya bugakura ingabo zabwo muri iyo ntara kugira ngo barekure abo bari bafashe bugwate. Aho niho Putin yigaragaje nk'umugabo w'ibikorwa, yanga kumvikana n'abo barwanyi, ahubwo ategura igitero karundura cy'umutwe w'ingabo zitabara aho rukomeye, maze zijya kurokora bari bafashwe bugwate. Mu mwaka wa 2004 Putin yongeye gutorerwa manda ya kabiri yo kuyobora Uburusiya. Icyo gihe muri manda ze ebyiri umusaruro mbumbe w'Uburusiya wazamutseho 70%, ishoramari naryo rizamuka ku kigero cy'125%. Mu mwaka wa 2008 Dmitry Medvedev wari minisitiri w'intebe yatoreye kuyobora Uburusiya. Nyuma y'igihe gito agira Putin minisitiri w'intebe, ariko inzobere zikavuga ko ari nkaho Putin ari we wari uyoboye, kuko ari we wakomeje gufata ibyemezo bikomeye mu rwego rwa politiki. Nyuma y'igihe gito mu mwaka wa 2012 Putin yaje kongera gutorerwa kuyobora Uburusiya kuri manda ye ya gatatu. Abenshi mu bakurikiranira hafi bya politike mu mahanga bemeza ko Putin ari we mu perezida w'umuhanga ku rwego rwo hejuru. Bashingiye kuri bimwe mu bitera agenda agaba ku bindi bihugu, ndetse binavugwa ko ari we wafashije Donald Trump kugira ngo atsinde amatora aho yari ahanganye na Hillary Clinton. Bitewe n'ibikorwa bidasanzwe Putin agenda akora, byatumye isura y'igihugu cy'Uburusiya ihinduka, ndetse kugeza ubu Uburusiya bukaba ari igihugu gikomeye kandi gitangarirwa n'amahanga. Perezida Putin ufite igikundiro cyinshi mu Burusiya bivuga ko ari umwe mu bagabo bakoresha ubwenge cyane mu bijyanye n'imiyoborere. Putin abasha kugenzura inzego zose zaba iza gisirikare n'iz'itangazamakuru, ndetse akanagenzura inzego zishinzwe guhitamo abajya mu buyobozi mu buryo bwo kumufasha kumenya abashaka kuba bakwigumura ku butegetsi bwe. Putin avuga ko intambara zose arwana bikora kubwo kurengera inyungu z'Uburusiya, ari nayo mpamvu kuri ubu ingabo ze ziri kubarizwa muri Ukraine, ndetse anatangaza ko uzivanga muri iyo ntambara azabona iby'amaso yatigeze kubona. Putin ni umwe mu bakuru b'ibihugu badakunda gushyira hanze ibirebana n'ubuzima bwabo bwite, ariko iyo bigeze ku buto bwe, Putin avuga ko yakuriye mu muryango ukennye cyane, aho bari basangiye inzu n'undi muryango batagiraga icyo bapfana. Urwo rugo rwabagamo imbeba nyinshi, ariko Putin niwe utaragiraga ubwoba bwo kuzirukana. Ku myaka 18 Putin yari afite umukandara w'umukara mu mukino wo gukirana uzwi nka judo, ndetse agakunda no gukina indi mikino njyarugamba izwi nka kungufu ndetse na karate. Abakurikiranira hafi ubuzima bwe bavuga ko Putin atishimira igihagararo cye, kuko afite 1 m na santimetero 70. Ngo iyo umubajije ku bijyanye n'indeshyo ye, Putin arakureba akakwihorera. Vladimir Vladimirovich Putin nubwo ari mugufi ntibimubuza kuba indwanyi kabuhariwe. Urubuga Top 10 Media rucukumbura amakuru ku byamamare ruvuga ko hari igihe kimwe Putin yari ari mu kazi yajyanye n'abanyamakuru mu ishyamba, maze bahura n'igisamagwe gishaka kubarya. Putin afata inkoni aragikubita, biza kukiviramo urupfu. Putin mbere y'uko ajya mu byerekeranye na politike, yabanje kuba mu rwego rw'ubutasi hanze y'Uburusiya, atangira korera mu burasirazuba bw'Ubudage kuva muri 75 kugeza muri 91. Abakurikiranira hafi ubuzima bw'uyu mugabo bavuga ko yatandukanye n'umugore we bamaranye imyaka 31. Batandukanye bafitanye abana 2, Maria na Katarina. Umutungo we mu mafaranga ubarirwa muri miliyari 70 z'amadolari y'Amerika. Afite inzu zisaga 20 zo mu rwego rwa villa, harimo n'iyitegeye inyanja y'umukara iri hagati ya Aziya n'Uburayi. Uwo muturirwa w'akataraboneka ubarirwa mu gaciro ka miliyari y'amadolari y'Amerika. Muri iki cyegeranyo twagerageje kwegeranya bike mu mateka yaranze ubuzima bwa Vladimir Vladimirovich Putin, umugabo udategwa cyangwa ngo avugirwemo mu bijyanye n'umutekano w'igihugu cye.
Iyi ni Bando Life TV, niho honyine wasanga amateka y'ibyamamare n'amakuru yizewe kandi agezweho utasanga ahandi. Jya ukugezaho iki kiganiro ndi Mr. Bando, reka nkwibutse gukanda handitse subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikira ibiganiro bitandukanye n'amateka y'ibyamamare kuri Bando Life TV.